praja gi masana ko praja masana praja loina magna iho gi modality ji yengo ko framework agreement da kano difference of opinion je sungai leite bo framework agreement gi koina koi gra bai ho to gi je ko 2001 June 18 difference of opinion leite praja gi marak ta ko single agenda am da chat pane ba then adugi mamang da iek irol gi different opinion leite mete me schedule chalan gadam ne am lo ya chali ne ba sigi case de di husik lai ba political system je coin to ge da ngasai ge ni ko akoina matam du da any CSO mana lorok pa matam du le ma CSO sing du na lorok pa decision mayam du praja hupna yam min ga chat le ba sigi case de di yam ti tongan ba decision am chat le ba tongan ba decision am chat le ba se akoina yeng doi je kaino ga da CSO gi main power sina kya no aduga karogi MLA sing sigi main power sina kanan kaya no sida yeng na batar ga demo MLA sing sina masing hendro mi ja vote ka ba mi mana vote kana ri lising ma pan na ta tu kun kuma ta kari ne ba 70 mi lising 25000 lei ba voter lei ba mi duna leiba ki dama khan ma da mana secondary oina khalla kan da CSO mana hairak padu mi am na tarak kani loin mak ta ni ha bi hojik lei ba position je di ya da lei ba maram ni kai no kana hojik adu gi division ne ba hojik uri je masi BJP ka tari wa na te ba masai akoina any condition da kano ma hek torok ma tam da akoina kano ma hek torok ma tam da masai gi kayumba situation ma da miyam na kano ma kholo kano ma position ma ek lauk torok ma tam da politically motivated oiba mi sing sina lebak nung si base moi ga masai gi asok pa mi sing siga natraga awa mi sing siga kana na lebak nung si ba hele no sigi comparison ma yam kana tawe ba handaki hauji da ko ada jiki resign to gadam ni minister sin gadam ni hairi ba kangbu ji mo ju leiba ning sibne na haidoi ne ba chief minister ji silagadi adubu chief minister silaga kamai do dana evolution doino hai ba clarity du di moi de su leira moi am seng na hai da ko chief minister sin ning ba sin nang do to an tham ro ko pa to an tham mi me tan oi sunga moi ai na hai ji ne ba party gi political party ma gi ma gi written constitution du da Manipur gi oiba policy mi yaung ne ba notice ki oiba policy BJP sina Manipur se kamai yengi Congress na Manipur se kamai yengi NPP na Manipur se kamai yengi wari bu ko adigi se kanona akoi gi NPF na kamai yengi akoi gi kano je whole notice se ko moi gi curriculum se kaino idea se kaino lei doi ne ba adugi idea adugi manung da vote le paga vote karaga chief minister oi ba nupa ma adugi banner du na vote kara kanda madugi party leader lakpa ko dingi loina unaraga chaliba Delhi da wakat pa chaliba che thariba party gi president du da akoi natraga party ki prime minister do chithi iriba kambu duna BJP ki policy du question tau dabida Congress ki policy du question tau dabida leadership khathang question tau du di masamak tu su adum la le abni da aina tamjani ni ko masamak tu la le abni da si pochine ba aina tamjani ni ko kai no di adi masige aran ba pot thole sina kanan thole no akoi ki social media handle pai ba singse CSO mana wa ma ko da question nang ni di CSO ki office ta chalo adu hangu mi do kau hangu ka so kai de ka do bai tawri no ai do mayam ni cheli je adu bo akoina CSO sing sina MLA sing da question nang ning gan da di praja miyam na MLA sing ji phasana hangal li bra ba akoina hangi ba question mayam je vote ka mi miyam je na khumak bra ba speaker ji khumak bra ba ngasi ba da 3 assembly session lan gram ne suti ahum rak law ram ne including 2 minister ko minister ani yauna MLA sing ri phare ne ko Honorable Minister ani yauna sigi keno karai sakrage ba Honorable MLA Nisikanta si ma keno ne ba akoi gi disciplinary committee si ma head over gam tawe ba adu ma ne head over disciplinary committee si ma disciplinary committee du na action kuki MLA matak ta action laude di mayam lawe ba action du CSO na lohon gadam na te ba moina vote thadaraga vote ka hangri ba MLA du na action lawr kadam ne moina lawrak tab dei ne ba koina resign to se du di mayam manara hupna resign to oina takmina se na haije adu da kana guma khana nang resign to yaro nang na thawali hai ta di mathau do tawri bra du moina hang do na tro adu di moi khum mo na adu di pakum do hazigi resign to yaro yari bo kangbu do adu gi kangbu du na moi gi MLA gi behalf ta pakum do PB ro ba miyam da akoi do PB o pakum do akoi MLA na si tawre adu to PB ro ba adu na ta na ka issue divert to na bo na da chief minister sing me di BJP na pa ma di central government na pa ma di anytime sin ya ge no ore nung dang sum sin mi ai chief minister sin di policy na moi gi policy ma da sigi nu pa je thamaga akoi sibau di chat khini na are pa lei bai sindri ne ba sindri ne ba are pa lei bagi ko aduna masai moina akoi na munna fazana khanga da bji akoi na munna fazana khanga da bji kai no ka na akoi miyam gi phirep se karai da no le pi se akoi CSO mayam jina hayu matam da akoi na boire mi na boire kokomi na boire fox na boire amuko na boire miyam jina CSO ga stand nomina doina MLA ga stand nomina doina hayu question du ne lai je
ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ CSOꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯃꯤꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯀꯩꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯁꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯀꯨꯝꯊꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯨꯁꯤꯒꯦꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 이렉션 ꯀꯥꯍꯜꯂꯒ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ चीफ मिनिस्टर स्पीकर रोल याम तोंगालेबा अतोप MLA गदी मोय अनी मानब यारोयबा स्पीकर की रोल सिदी याम तोंगालेबा दो अखोइना रिजाइन तौबियोना मयाम रिजाइन तौमिनरसी पार्टी दे बो रिजाइन तौरसी नेशनल पार्टी दे बो रिजाइन तौरसी हाय कांदा हायर कांसिदा मियाम सिना अमुक थोलागा मा रिजाइन तौब यारोय नंगी नथौ लोइद्रियना हायबा तारदी ऑनरेबल स्पीकर सी ऑनरेबल स्पीकर ना सो कॉज नोटिस थादबा मरम जे कइगिनो थाबा यादबरा माना ऑनरेबल स्पीकर ना कमाइन तौदना थ्री असेंबली सेशन सुटी पिथो इजे असेंबली की रूल ना याबजाला सी मैम जे खंगमम चंद्रो अखोय जु सुमाइना पोंगांगना ना कानादेबा आई हाइनिंग जे को अखोय सुमाइ पोंगांगना बिसु कानादेबा आइना थमनी दे अखोयना थमनी दे कइनो गांदा अखोय की रोल अखोय से जोना गसी योने अखोयना कनो कोकोमिनसु लाउथोय अखोयनसु लाउथोय नेशनल पार्टी रिजाइन तौगदमनेना अदगी ग्रुप ऑफ पीपल खरा मुक थोले अदुना रिजाइन तौब यारोय नोयना हायरे अदुदी कोकोमिना ngasaigi ngangi miyam do noi tumi lewa अखोय रिजाइन तौहादि तौगदमनेना हायबि यागद्राबा अखोयदि मियाम की CSO ने मियाम की विल द चतोयनेबा अखोयना हाय रिपोर्ट दा मियाम ना तौरपदु पामदबदु उले ग्रुप खरा ना को उलगबा तादे अखोय चलगा मोय थांग याथादु यापोतेबा अदुगी विल दो लागनबा लाखपंगायबदा एजुकेशन मॉडल दो चेंज तौरप पाइजे मसा ताम ओके अदुरी शांता हजकी लेबा मरक तुदा अखोयगी CSO मनि अखोय प्रजाजिंगी मरक सिदा स्वाइवाइजदा कितंग अखोय मिसअंडरस्टैंडिंग लेबगी अदुगी वाफम अंककसु थोलक प्रका मिसअंडरस्टैंडिंग नते मचुम जानबगी वाफम ने प्रजाना आई जे ओपनली हाइगे प्रजाना CSO दा मचुम चायन हाइबा अखोयना खलिसि मोय मचुम चाइसनि ओके मरम दि कइनो हाय गांदा मचुम चाय हाइबा अथदि कइनो हाय गांदा अखोयना थागतकिबा MLA सिंदुगी मथक्ता अखोयना हंगबदा मोयना खुमक्त्रबदो मोयना संबन खाजलगा लेरगा नंग खुमुनु कैसु कायदे नंग मतिक चाइ नंग नथौ लोइद्रिना थम्मने मोयदुदी सेगना हायबदा सेक्शन ऑफ पीपल खरा कतने को हाइजे सेक्शन ऑफ पीपल खरा कतना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट तौना होनाबदा बेरिकेट तौबा खोटबा अदुना तोंगान बमने अदुदी सरकार की लॉ की मतुंग लोकलप स्टेप नेबको मियाम की खोलाउदी समानन चकदम नेबा आई हाइजेनिंग जेको स्पीकर ना कईगुंबा अखोय मियाम ना स्पीकर ना कदोबगी कनो कुकी MLA की मथकते एक्शन लौद्रिनो सो कॉज नोटिस थादी कइनो अदु तौद्रिनो ना मियाम ना सुकन लावरजिबो ग्रुप खरा मन थोलागा नंग न थौ लोइद्रि नंग दे अखोय केंद्र की मपानी मपीने ना हाइबदो मणिपुर की मपा मपी नत्रब्रावा अदगी उसिकी निशिकांत से डिसिप्लिनरी कमिटी की माना चेयरमैन ला कनो ओइरिसे मादी मणिपुर की मपा मपी नत्रब्रा मोइना कारी MLA जिबो ngसाइगी केंद्र खक्तगी रो ऑल मणिपुर की असेंबली से की मनुंग द फमगा मदुगी लॉ मेकिंग बॉडी दो मोइना डिसाइड तौदे मणिपुर प्रजा की फ्यूचर से मणिपुर प्रजा की फ्यूचर दो अफब मोंगदा डिसाइड तौमिनसे ना हाइबदा ग्रुप खरना यारोय नंग तौइदु चुम्बी अदुम लयु अदु जगादे लेंगुनु हाइ तारदी मियामना मो अमगा तारदी अदु मरकता प्रजा खोय फुनरगा मोइना येंगलौदो माइरेबा अदु पोतुनि लइसे अदुना ख्वाइदगी फगदबदी को आई वाखन ख्वाइ फगदबदी अखोय सुमाय एज अ CSO मियामना अखोयदा उलेबा एटीट्यूड से को हंदकती एज अ CSO आइता को उलेबा एटीट्यूड से यें कांदा अखोयगा मियाम गसिगी गैप से याम लेयेना MLA सिंगसिना खनबी तारगदी को अखोय मणिपुर अपुनबगी होयबा कन्वेंशन हम कौरसेबा MLA गैजु फंबीरोबा 4 days 5 days की कॉन्फ्रेंस हम फमजेबा मोय वर्कर्स पीबी पुबीरो अदगी मोय द क्वेश्चन नंग बिरिबा मियाम दुसु पोरासे पीस होइना याम इंगना चिकना अममतंग फजना गांगनरगा अखोयगी कनो से सिटिंग MLA मैम से मोय मथौ मपुंग पाना पांगथोइब्रा CM खक्तना पांगथोकदो मथौ ओइब्रा असेंबली की रोल लेतब्रा पार्लियामेंट्री कमिटी मैम से की रोल लेतब्रा इलेक्टेड MLA मैम से की रोल लेतब्रा हाइबा क्वेश्चन दुने लाइजे ओपोजिशन की रोल लेतब्रा वोट का दबो पॉलिटिकल पार्टी मैम की रोल लेतब्रा CSO की रोल अदुगम लुमना लौरगा मियाम अदुक थिने चाइतारदी ngसाइगी कनो वोट का दबो पॉलिटिकल पार्टी मैम इलेक्शन तौबो खुदिंगी मणिपुर सेमने न थोले मैम जिसो मोयगिसु रोल लेतब्रा स्वाइदने बयाम लुरैजे अदुना प्रजाना राजनीति से चुमना याउबिरकम चंगेबा प्रजाना राजनीति से लान याउरबा अखोय मरकता तोवान फमनरबा तोवान वाखलोन तौनरबा अदुइ तादे अखोय सोल्यूशन प्रोपोज होंगम ओके